Kulumakli siya lesil li kakwa Jesucristo, hoy si baom San Mateo. Tojuanakle Jesús kixchere bristolom. Relichia nintiere, nakhunak biom kashalchach naktaok salish ni makwal kwankila litusha. Ninjek bichigere, inkachach nakhunak kamei taok sa rukush, chiru nakhunak biom taok salish ni makwal akwabehiom Dios. Nakkerabia in bristolom, kajuanak esat chol. Ani butruk ta kolea. Li Jesús kixkaye ut kixchere. Chirue pikwink inkanaru, aman chiru Dios naru chishunil. Tojuanaklaj Pedro ki ok chiatenak ut kixchere. ¿Qué tal? La usja kanab chishunil ushat khataqe. Kaputru taqe chani. Kixchere Jesús re. Relichia nintiere, naksali akruchichoch, naktak ohlak li kaholbeh salish loklak kwaharibal, la eshakwi li sheshtaqenkwe, teshkohlak sa kaplahut, chikoharibal ut teshrakok atin, sashpene li kaplahush tepal ah Israel. Ut yalak anish kanap rochoch, ritzin, ranap, shnash jikwa, ralash kahol malach ut choch, sainkaba, tishkul, o takal rekach sashpen li junjung, ut tarechani li jonelik yuam. Na maleblik wankep chiubeh, te kanak chishbeh, ut na maleblik wankep chishbeh, te kanak chiubeh. Ratin likakwa,